بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip ng Allah, balasang kanu Allah sa dapit tamanan yan madakla mga pipya silin sa diyang kaya dunia na sampurna yan na sisa alungan na mauri sa kapapo makiniganan niyo ko mga bandingan o mga ulama niyo makasasaling ganata si ko mga katiru Allah na gusto mga sabdan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya panganusan wa Allah api anda kanun imanto matatago ko mga ingdiyo na gusto mga darpayo sanggay ang Pilipinas na lagi dusan sa Luzon, sa Visayas, na gusto sanggay Mindanao. Gusto mga bangsa kusaan sa abroad. So imanto na aya imanto magpumagusay tanong na so may pantag ko manan yan na isa ko mga sifat o mga mu'minin. Isa ko mga sifat ako mga tanda o mga tao ang mga rarani ko Allah subhanahu wa ta'ala aginan so kapupakasagad o mga matayran sa pantag sa kalak naguparateran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya kapakagurok sa parati ako Allah. Nagyan na ni isa malatanda sa diyang ko tatao na tuturoon wa Allah. Naguy kakalimu Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyan. Mga tandaanan pumanagad si ko mga sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siran nalalayon siran din na pagpakaguro sa pantag sa parateran ko Allah nagukalkiran si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yan is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyaluin yan si ko isa ko mga sabdan yan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. Ayamanani na sa di ayamanani na dikulog siko naraka. So o tao miyakagurok sa pantag sa kalkiyan ko Allah. Di pa kasulad siko naraka. So mama diyan ko tamaman na lagi doon din so mga mama mu'min aguso bawaya mu'mina di pa kasol ko naraka so tao miyakagurok sa pantag sa kalkian si ko Allah subhanahu wa ta'ala taman sa di makaputo so gatas si korarbo ayaman yan na diyan ko to kapakapuputo gatas korarb na padutusan ko ta mustahil na dataro to mambu mustahil uba makasulad si ko naraka so tao apupakagurao sa pantag sa kalkian si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat nas ka nagpakagurao ka sabab sa kadali ka si ko Allah na padunuto pakagurao ka sa sabab sa panalamat kasi ko Allah na padumpunuto. Pakagurao ka sa pantag sa emanan yan na kadali kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala na paled na nanpadsang kutong kapakagurao kap kabupayan wallah. Emanan yan na sipat o uripan yan. O di nagpakagurao ka sa kapkatadming ka ko alungan na mauri pakagurao ka sa kapkapikiran kasi ko lola ko kubur
pakaguro ka sangkuto kap pikiran kasi ko surga. Saya manan yan nakadali kasi ko surga. Akalak kasi ko naraka jahannam. Nasangkuto oras na paled no to. Padsangkuto kapakaguro pantagsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dinan so pito susuna mi alo nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakasirong si ko aras na diyang ko tapito susun na isaon adiyang ko to kapupakaguro o tao sa dapadapadiin sa pantagsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. So, upsigad ko to, apakaguraw ka, askabu, matataram bisa ka, saya manan yan, napantag sa kalak, naguparatiyan ka ko Allah, nagubabaya ka ko Allah, nagusukap ko pikiran kasi ko alungan na mauri, udiyan ko takinis, dito kasi ko Allah, kumiyang gulaw lang ka mga karibatan. Na kepedekasan ko to pakasirong siko arasu Allah. Mihalo yu Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Ma'idah ayat ka 83. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dama mimma arafu minal haqq. Igiran dito sa mga mu'minin. Igiran so nganin ay niturun ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana dito sa Quran. Tara ayunahum na may laing ka sa mga matayran tafidu minad dama. Ano yan na mga teko o mga matayran so mga loiran. Masya Allah, dito isipatu mga mu'minin, amyaka piya sipatiran, di nang kagaga o kuna uba mga mu'minin. Tara a'yunahum tafidu minad dama, kailaing katigo Allah sa mga matayran, mga tekon so o mga luiran. Mimma arafu minal haq, ino to nasabab sang ko to kapag ito kawiran si kubenar. Katukuan diran sebenar o kap kita dengan Al-Quran maka teru Allah subhanahu wa ta'ala ading gulalan ko Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaquluna rabbana amanna faktubna minas syahidin nadiran diteron akad na nami na miratiha kami nagu suratan kaming ka apod ko mga saksi. Mana niyan na diyang utang mga saksi ro, nagyutos o mirarawat ko mga nabi, apiarateran sa mga nabi. Na kabaya adiyang ko to mga mu'minin na mapersiran si kumangaram. Ayaman niyan na pagkisuratu Allah, apadisang ko to, tiyari mayran sebenar amakapupun ko mga nabi. Udi nagasaksiyan diran sa mga nabi na taruto at tiyari mayran sa minitali mo mayran. Giran maurip no Allah pumanintan ko Allah masipat tanwain adiyang gai asipat takapakagurok tanong sa pantag sa swaswat tanong ko Allah nagukadali tanong ko Allah nagubabaya tanong ko Allah naguso agamaw Allah napkababayan tanong sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagkababayan tanong nagupakatatayan tanong kaguraw kan tanong adiyang ko to ande manay kapaka surga tanong kaguraw kan tanong ande manay kapakalidas tanong ko naraka kaguraw kan tanong adiyang ko to ande manayang kapakalidas tanong ko kargun o sakratul maut tagusok kargun ukulo lasiko kubur ginan maurip no Allah sa pamanintan ko Allah ang babaloy so mga mata tanong Allah yung pagpakaguraw sa pantag sa manan yan nakalak naguparatiya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.